день, сестра наша Олена. Маємо добру можливість позвідати вас, як живуть русини, руснаки у Сербії, Воєводині, а й як ви трудитеся на ниві державного строїтельства у Сербiji, a jak pomagajete Rusinam? Ja u vladi Republike Srbije okončujem dužnost državnog sekretara za nacionalne menšine u Ministerstvu za ljudski menšinski prava i društveni dijalog. Takže še zanima me najpomem za tu državnu politiku, która še dotika nacionalnih menšinov, ali še najveći zanima me politiku, która še dotika Rusnacov, Rusinov u Republiki Srbiji. Člen som nacionalnog sovitu ruske nacionalne menšini, to našo mali parlamenti, ktorí nemajú len Rusnaci, ali majú 23 nacionalne menšiny u Republiki Srbiji, to odredzene zo zakonom, ktorý še i vola zakon o nacionalnih sovitoh. On predvidzuje, že še nacionalni soviti zanimajú s obrazovanjem, informovanjem, službenim kasnovanjem jezika i pisma i z kulturu. Takže i Rusnaci majú ti 4 oblasti, ktorí muša u tim svojim malim parlamentu, ktorý še vola nacionalni sovit, z 19 členov, to je nepoštredni parlamentarni vyberanki mali za nacionalne menšini, gdje še zanimame s tima 4 oblastami, ktorí tvoria nacionalni identitet rusinske nacionalne menšini. Mi, jak znate, máme svoje zdobuti prava, máme zdobute pravo na obrazovanje, máme školi, ktorí u Keresture, u Đurđove i u Kocure trvaju skoro 280 roki, 278 roki. To školi ljem po rusinski, znači od 1. po 8. klasu školi ljem po rusinski. Máme jedinstvenu gimnaziju u Švece, która po rusinski. To najpovem, to co máme od obrazovanja, máme fakultet na Filozofskim fakultetu u Novim Sadze, máme katedru za rusinski jazik, która postoji 38 roki. Tiž tak máme calu vertikalu informovanja, od radija po novini, po radio, novini toho roku slaveli 78 roki, takže možem povesti, že nam i to dosjah informovanja na jezikov nacionalnih menšinov vypolnjeti. Co še dotika moje roboti u Ministerstvu za nacionalne menšini, možem povesti, že ja tu provadzim, ne povem, nacionalne politiki njeljem Rusinov, ali i všetkih drugih nacionalnih menšinov, ktorí žijú u Republiki Srbiji. To nacionalne menšini, jak su Rusini, Slovaci, Rumunje, Mađare, ktorí majú svoje zdobuti prava i 300 roki, a máme i novi nacionalni menšini, ktorí nastali zos rozpadovanjem Jugoslaviji, to Črnohorci, Makedonci, Slovenci, to nacionalni menšini, ktorí nastali nedávno, pred 10 alebo 20 rokami. Máme nacionalni menšini, ktorí, najpovem, neslavjanski, to muslimani, Albanci i tak dalje, ktorí majú dejaki svojo, imaju isti prava, jako i všetky drugi nacionalni menšini, ali zažljem, jako še na njih obraca drugu inšaku uvahu. U tim ministerstve še vjedno s Ministerstvom prosviti starame o školov, o tim všetkým, ktorí provádza nacionalne identiteti nacionalnih menšinov u Republiki Srbiji. Україна за 30 років не визнає національність русинів, не дозволяє відкривати школи, і навіть судебно переслідує русинів і русинських активістів. Як вам це видить? Яка би сила могла впливати на ті события, щоб і Україна стала європейська держава? Ukrajina pripada Evropi, bez ohľadu, že može z nje vyplňuje evropski standardi o počitovanju nacionalnih menšinov. Думам, že to je jedina postkomunistična država, ktorá ešte vše ne pripoznava nacionalnu menšinu, jak su Rusini. Keže, po mojem dumanju, keže Ukrajina zosce pripada z Evropske unije, odnosno Evropi, ona bude mušic kedi pripozna z Rusnacu jak nacionalnu menšinu, ktorá najstarša u Ukrajini, ktorá думам, že može ljem pomognuti tej multikulturalnosti, ali očigledno, že Ukrajina ne žada žiti z multikulturalnošću, ne žada pripoznat prava nacionalnih menšinov, na ih identitet, na ih obrazovanje i kulturu i tak dalje. Takže думам, že to ne doprinješe veljo jej i že jakišik s časom bude Ukrajina mušić vypolnisto ti evropski standardi pripoznat z Rusinov i dati im všetky prava, ktoré zaslužujú. Що би сте пожелали русинам України, історично-Карпатської Русі у сей час?
Ja žadam Rusnacom, že bi nie patreli najpomčarno na toto šitsko. Žadam im, že bi doma pestovali svoj identitet, hoć to nie môžu u svojej državi, u ktorej žiju, ali žadam im, že bi svoj rusinski duh nie napušťovali, že by u šercov nošeli toto, že by s tim zažljem, keď majú mocný duh toho rusinstva, že to neprepadne, nemožljive, že to ta ideja o nacionalnej pripadnosti može da kedi pripadnost, prizavu na naš orkedi tedi, ali že by svojim decom to prenošeli. Дякую вам дуже за інформацію.